E kublaya pi warok ki perlok ki wasnyau suk wo up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wa Pynbna Chuti u Deputy Commissioner ha West Giant Hills tekat wan tarik de ki sngi Chuti wene yi idau Pynbna u Deputy Commissioner ye ki te ki sngi kam ki Chuti te ton up ye gani kubor hado wakut khnang wa yo tip ye wasakhyat te chwa wo sdang ye ki kubor ladam pu emu depu subscribe your new channel snyap ha subscribe we ngat how to bell notification wa emhetu khnang wayok ten cho phiu yo yigi khubor we le uman phiki wanang kong uyo yigi khubor wa thme manda uploadi hewan ipor te tons dang i chiki khubor ni kasngi ka khat ar tarik ubna wanyau ar haja ar phau ar u Deputy Commissioner ka West Giant Hills District de pentip u wadau e Chuti hapo ka district warok ka we ite to ha ka khat le tarik wa ka ar phau ar tarik yong ni ubna wanyau ar haja ar phau ar da pentip ule waya ka khatle tarik de e Chuti nei benta ka le niam bereng khlam ka sein rajwai kat waya ka arpho ar tarik wan de e Chuti kam chi benta ka le niam bereng khlam ka sein right to bear kat wakam te waro ki government office ki school wa ki colleges ki bank wa ki revenue and magisterial court wa em ha West Giant Hills district uman ki wakhang spak hakite ki arsgi te to ha ka khatle tarik wa ka arpho ar tarik yong ni bnai wanyau ar haja arpho ar te du kini don hi kublai jibon yechem won i haki khubor wadawan